ndabitwara uturimo kuba muri ngo mugabe icyo mwakoze gisumba gisumba byose nuko rero tubandanye tubonye ari parse ama uburyo ni uwacu kubera yacu tubandanye kubera yacu Aranzi, uitwa Aranzi. Okay, uitwa Aranzi. Amen. Mwizina ya garachi no maso niko na. Kari mirenda mwana niene mkichi. Aisha kemeni wewe. Yo bani kumugisha. Niko. Uwo mu muryango wa restaurant komera Kristo ni muzima. Imani yavuze muri kirere no kumasanganje. Izo hacamubwiye Muyinga. Ego kandi Muyinga tushobora kutukana n'imodoka yakutse. Yego. Ariko siko naenda kuiteza. Naniteze ko ari umuntu muto nyene kandi muto. Nageze mambo. Urumva buga rero kashi ariho umusanga amaze ku tumaze kuganira kabiri gatatu muri telefone. Ni ya image yiwe. Ni wewe nari. Nene gari kimama kini ya teza. Komera Kristo ni muzima. Amen. Nanje nitwa Fabrice. Mahoro Fabrice. Dumuvukanye muri restaurant ya Kristo ni muzima. Ego nkaba ndonga ifemba nyene ahafi yanjye kigatwara ahafi gatoya. Komera Kristo ni muzima. Amen. Yo myaka yose muri buri Imana ikomugisha gose. Abimbere yawe barahari kuri mibu. Kandi ego bari. Fabrice, ndiye wana ba intellectuel. Zina ni wawe. Nabo riri rusanzwe. Fabrice. Ya Fabrice. Numviye kandi. Yemo tobaye. Nini yambere na gihugu. Ane mubane kwa Fabrice. Uba twari kutsana na yagwaye. Fabrice. Nukire Imana ikomugisha gose. Wakoze kwigura kazi. Komera Kristo ni muzima. Amen. Nanje Nawe duhejeje donc hari abantu baparisa muri jewe rwose nawe tuboye tenda kuzumugana usinaenda kujya ndakore mateni yo surapa wisanye jewe yo yagwiri ndazi kubyoro Imana tira bikintu gishashu bagire bacobashingana ego nanje mukibujumbura mu ntambi ngora ego urahakora nibone yize kaminuza cyangwa namba nyene urafisa icyo kare Imana yarakuzana umukobwa kuriye ego ukomera aho nyene umukano wa Komera Kristo ni muzima. Imana ikomugisha Komera Kristo ni muzima. Amen. Nanagira neza byose. Amen. Nanje twa dusenga Imana koze. Ndabona komine ya Kiremba. Ego nkaba nkorera akazi ka misi yose Ngozi. Komera Kristo ni muzima. Amen. Ngo ziri usanzwe. Badi kumugisha. Amen. Komera Kristo ni muzima. Amen. Nanje yitwa Nisawa Jacike. Jacike ni sawa. Nisengu. Jacike. Kukikarusi mbaha ahantu bita mu gatobo mwahaciye. Nanje muvanga itare tujaniriye. Badi kumugisha rwose. komera cyane Kristo ni muzima. Amen. Uno myaka. Nanje akasuna kanje nahurije n'imbere. Nawe deni neze gakuye. Untikwi kuchewe mbele. Nakubonye ku ifoto. Hama nanje mvuka
intwaro narasubiye kuvuka irya kabiri muri Atene ya Komera Kristo n'umutima kandi nkaba nifuza ko nzorinda nzengukibuka ego nta kwa data muri Atene nkazoguma nkomogarwa muri Atene ya Komera Kristo n'umutima ukomeye ndaryohewe cyane hama murumva ko mu Kimwaro ndangurira ubutumwa ngaha muri hopitali Kirere ego niho bisanzwe nyene nisomamo ego n'umukama nyene yantwariye ati uricara hamwe nanje ni wowe ninde yatwandikiye ngo muzozikirenge ari mugira twakwivunije zayiki zoringa zayiki nzokwegeranya yose mpeko abandi umuntu yandika ijyambere kuko azora umuntu akurikirana inyigisho kuko ntibyaritangaza kuko ikintu napfisha ubusa ni ikintu kirengeje mu gitano gikomeye vuba kuko umuntu acumbirije aba afise inyota ku by'ukuri aba ari uwo munsi burya abantu benshi bashaka akantu k'umunota umwe ibiri ibaye myinshi ibe 10 basi mugabo rero ubwinshi bw'ibintu hari icyo Imana yigeze kubwira Ruben ngo ariko ariganyira ngo twebwe ngo turi benshi ngo aho duhaye haraga bibiki n'ibiki Imana irazongera ababwira ngo ubwinshi bwanyu nizongometse cyane kandi wo mugisha wanyu nubwo burya n'ubwinshi bw'ibintu hari igihe cya mbere kigenda ntukuremwo rwawe mugasanga icyagwawe kigiye ku munota wa 30 niyo rero ugize umugisha kintu kacyumva kuko hari mu izamu ryasabwa ko abakristo baryumve yewe naragize n'umugisha kuko ntikumva nafite Imana ndagusaka nzenze gusanga mbaye wa mbere ariko rero nari kwizamu ndi kwizamu nca mbona abagwayi baraje nkambanza kwakira abagwayi ntarishura mvuga ati Imana numvise ryatangaza aho nza kwishurira hose nze gusanga ndi uwa mbere yewe wabaye wa mbere nishuye nk'inyuma y'amasaha nk'atatu naryumvise mugana nsanze nabaye wa mbere nanjye nabwiye Imana uwo nza gusanga yishuye mvuye mu kiganiro ko nari tanze nje mu kindi kiganiro ndataha bukeye mu gatondo ntarabona inyishu uyu muvukanye turabana unye nanje nije namuhaye link ya Komera Kristo n'umutima nawe waramubyaye niho rero nagiye numva yarandondera yarambura araza sanga yanyandikiye ngo ni wowe ngo wavuze ngo bazoze Ikiremba yarandonde yarambura araza akadodora kuri chambre njyamamwo arambura nyene nawe nyene yayumva nyene muri we nyene yumva aryohewe cyane arambura mu nyuma rero antoye acarambutse namubwira ati tirishuye numva ndagwego ngo bishuye ko bazoze Ikiremba yewe nawe uratwanire nanje nagira nandi ngira n'uwa mbere ntasanga uyu yantazi numva ndagyohewe cyane iryo tangazo nkaryumva mumva ntaryo ngo barirungitse ngo itangazo ngo ry'iminota 9 n'amasegonda nambara 6 ndavuga ndirashika turi sase akararirimba yehogaye ndagomba gutati ewe mari uganza usabwe umbere kuje wasuye cyagize ibyambe ko ndabashimiye rero namwe karibu n'ukuri Ikiremba twadufise inyota yo kubabona yo kubahabwa tuvuga tuti uwo mwakasi yarobe twamukakore Imana bamugisha ubwume nawe umusabye twari tunyotewe n'ukuri no kubona akasi yarobe yatuvyaye muri Yezu ego muhabwa umugisha rero Imana yakoze yabashikanye ngaha amahoro ego mugire umugisha Yesu ego naganze Kristo muze kumbabarira ndumupane gatumura hama nanje nikunda isenga Esther nkorera hamwe mu bitaro by'Ikiremba mugasi ndi umunyedini by'ukuri yawe munyedini kumwe nawe simba ndi ngaha rero ndashimiye Imana ibikorwa nk'ibi je naragiye nkabibamwo muga ndabibayemo abona ko ndabigiriramo umugisha bikomeye rero nasubiye ndabyuka nabyutse kubera uyu ndabimusaba sinibuka igihari cye urahiye ari mu nawe igiceri yego kuva rero ndi mu uyu muryango nahaboneye umugisha ukomeye amina narahishuye imitwaro itanu
nicyo gituma mvuze ati jewe umurayike abarayike ntibabaho none cyane hamwe urumva bavuga ngo dukorera Imana inzira n'imwe turiko tuja hamwe kandi ibi bikorwa nivyo bizoduherekeza bikatuvugira tabita ngo maze gupfa abagore baraje bararira baravuga ati ntashobora gupfa na vya bikorwa vyiwe yakora Imana irasubira iramusubiza ubuzima kubera ibikorwa vyiwe vyiza Imana yibutse rero nico gituma umuntu adakwiye kuvuga ngo je ngo kubera ngo bimeze uko ndondozo ndakora ibi kandi twe dusanzwe turi n'abaganga ibi bintu kubijamwo novuga ko ari ibintu biduhesha umugisha cyane biratuma kuri abaganga burya umuntu ntawe muganga adafise umuhamagaro nta muntu aba umuganga yaje guca amahera ucubivamo ucubita utabivuyemo namuca wica abantu rero je ndashimira Imana kuba nisanze hano nisanzuye ndyohewe kandi iyo ntari kwidondora ndazi ntawe ari kubimenya ko nkora iki rero ndashimira Imana cyane kandi namwe ndabashimiye kuba twarabituye mukaza hano bisaba kugisha cyane amina isigaye jewe uyu sindota namufa kubaka kw'ikintu azosambura amina kandi Imana izomugisha twese cyavuze ubundi idini rifise mwene kandi rifise umuyobozi wayo kandi ku by'ukuri idini ntabwo riri spirituel burya idini riri ni ibintu rikorera mu bintu bigaragara gusumba ibitagaragara Imana rirafise spiritualite mugabo uburyo bugaragara uburyo bubahiriza itegeko sibyo ugera gusanga hari igihe ujanye na 100% ishobora kukuvura niyo mpamvu Kristo mu bintu byamwishe burya hari idini nta muntu n'umwe yamubambye nta wamukubise inkoni nta n'umuntu n'abapagani n'uwari nta mupagani n'abapagani barabaroreretse mugabo niyo bakiri urubanza ariko gusa hari imivumo tubwiriza kwikuza ko nk'abakristo imivumo iri muri Matayo iravuga ngo muravuma mubwe mwase kwinjira mukabuza abandi kwinjira mukaba intambara burya ugiye kuraba usanga ata muntu muto afatwa n'ujya muvumo usanga ijya mivumo ifata abantu baserukira abantu kandi ugiye kubona abaserukira abandi ukazana mu ngendo yo mu Yesu Kristo yakiringa kuri Yesu uja gusanga ari idini kubera iki hari amadini atatu abasadusayi abafarisayi n'abayuda nibo bonyene atakintu na kimwe yabavuze nta n'ikintu na kimwe yivugira imigani gusa kuko bafite uburenganzira kuko ubutware butangwa n'Imana rero ugiye kubiraba idini ryo ryaravutse rivuga ngo ni Kristo ryemera Kristo cyangwa Kristo cyangwa Kristo cyangwa ifoto cyo kimwe ni ukuvuga ujya gusanga irindi ryari komutseko ryagiye ritwaye umuvumo kubera amama ryari idini rimwe mugabo bagagira ikintu badahurijeko bagaca bavuga ati je sinemeye kubaho nkawe nanjye sinemeye kubikora nkawe akagenda atwaye umuvumo wo kwiyongora wa wundi agasigarana umuvumo wo kugenda abwira abakristo gumana nanjye urirya besha urirya bereka wa wundi nawe agatwara rihavura riba nka politike burya politike mbi cyane ya mbere iri ku isi ni idini kuko idini hamwe yoborwa n'abakristo bafite umutima ngo wa Yesu bakitaho imfubyi bakitaho abapfakazi bakitaho abagwayi bakareka kurondera byinshi bubaka ngo bigeranye n'abishe ariko bagatunga umutima unyuzwe akumva yariye yogaburira ubundi yambaye yo kwambika ubundi nagandabwire ku isi yogira amahoro so iyo ubonye umuntu yumva ijambo ry'Imana akumvirije amatitsino ritakaza naritoba ryo mu idini ryo wacu aba yabyawe n'Imana ibyo ntushobora kubyiha ntushobora kubyiha kandi none ahantu wabatiririjwe kirazira ko wacibana cyangwa ukansuzugura kuko aba ari nka nyoko yakubyaye nyoko yakubyaye ntumuvuma ngo byemere mugabo wakuvumye biremera so biba bisaba ni nko kujya muri eklezia bavuga ryo ku karago biba bisaba ko ari wowe wegera Imana ukabwira Imana uti Imana ibikorwa ndabishyigikiye naho pentekote cyangwa pentekote ndabishyigikiye biraba imfubyi biraba abapfakazi n'ijambo ryawe nta yindi migwi ihari iyi mirimo niyo izomerekeza niyo izonzura niyo izonabana ukaba umuntu w'ubwenge aho ni handi nkunda kubabwira ngo ntubura ubwenge ndabura
bibira ni murona kureka ivuga ngo ndaguta n'uburu bwenge ndaguta ngo uri muri zawe uri kwavuga 18 ni kuvuga rero Imana igumugisha bose wahisemo neza ko wahisemo gakiza gusumba idini n'umubyeyi nawe suko ririmo byiza ririmo mugabo dukwiye kwaguka kuko Kristo ari muri twebwe arabutse cyane Imana ninze gushimira ayo mahirwe ni byiza ko yabyaza umusaruro kwisi kongeje iyo munyarabiza Imana ikweretse ari ukuri kujya mu Imana ikakwereka ari igikorwa cy'urukundo ntuzoreke gushira mu kuboko kwawe canke ingufu zawe canke umwanya wawe hari igihe haba ari ikintu Imana igomba kugukorera kandi utarinze kuva mu idini none natwe turakwishimiye rwose turakwishimiye rwose Imana rero umugisha twese Imana rero umugisha twese reka rero mudusenge twakire dusengeshe abantu twahire ariko badamire turagushimiye umunsi mwiza waduhaye turagushimiye ko bwakeye tukaba tugeze isaha n'umunota turi bazima icyo twatanze imbere yawe wari abantu nyene uzi bamwe baciriritse tutari dukwiye kumva ariko kubw'ubuntu bwawe turabonye isaha hino turi bazima turagushimiye ukuntu wongeye kutugirira neza tugakoranira hamwe tuje kuri ca gikorwa kimwe c'urukundo nyene kimwe tutihererana twenyene ariko twamye tukikubwira kuva mu ntango tugitangura kugitegura turagushimiye ingene watugiriye neza wafashe ingendo ukabashikana amahoro wabarinze wabitangiye mbere wabagwaniriye intambara kuko satani wewe ntagomba abakora ibikorwa vyiza ariko turagushimiye ko wabaye mu ruhande rwabo ukabashikana ahantu amahoro none mwami Yesu turaguhaye ishubahiro ibisigaye ucubana natwe utwakirira abashitsi muri iki kibanza twebwe ntitwoshobora kubakira ariko batwakirire kumwe wa Aburahamu yakira abashitsi wagasanga yakiriye abamarayika natwe aba ariko bitubera uyu munsi ubagirire neza ubahe kwiyumva neza ubahezagire babone umugisha wawe muri iki kibanza turasengera ibikorwa tugiye gukorera hariya mu bitaro mu izina rya Yesu Kristo Mana baza kutubona batubonemwo wewe ntaba ari twebwe babona ariko babone presence yawe muri twebwe udukoreshe kuko twe ntitwokwikoresha ngo bikunde utugirire neza muri byose uzokoze turongera kugushima tuguhe icubahiro niwabidukorera mu izina ryawe rya Yesu amen wewe uri kimenyetso kidasanzwe ku isi urumva nkuko tubona iyo bizoja mugabo uruhinja rwawe uri kuronsa kandi nibwo buzima ko muti mwana wanje uzokomera mwana wanje uzoba umuyobozi mwana wanje uzoreka mwagitwata ngo agakunda gutwara indege akumva akabona ko aciye ubwenge mugakumva yo nyonga indege acafatwa n'umuhamagaro gukorera Imana niwe yaciye Zion Temple arigize kandi muzomera byo gitwaza sumunyedini komite nuko je gusana romwanya kubikurikira gusa ibikorwa byiwe jewe yemwe mumvuga ni nokuri ufise Imana jewe mbonye umuntu yibwiza avuga ati amafaranga ari kuri konti genda mucamba barabara y'abantu kandi batabona batamakazi bari bose mubake icyo yakora cyose no bazi yuko abisikizo igifuka kava abise kava rero bitwazanira ku rwego abwira Imana ati Imana bangiwe nabo umushoferi w'indege none ku by'ukuri abo bwoko bwawe abo bantu bawe bimeze uko Imana ngo zayo bimubwiye gureka n'indege nzoyigura ngo uzoyitwara uzogwana n'umushoferi wawe rero umutiwe ko mutunyonga nkakaduga mugabo je nzogura indege kandi nzogwana n'umushoferi wawe kandi uzotwara abantu buzuye mwera ninzoca amafaranga ati muzorava muva mu gihugu kimwe uje gusengera mu kindi ati kandi ntagire uzorenganya nujya mutoye adashobora kuronka karubira yayo
uzoza ubakuranya mugarimwe mu mezi 3 ubagirisha voyage za Israel mu bindi bihugu bumve ko basenze muri Zion Temple mayikira bimwe muragenda nyine nayo ni ibintu bitangaje si kuvuga ngo gutunga n'amashuri rafise n'iki ahubwo sinatudoshobora urumva n'umuntu gusanze waravuga ati jewe rero mu bintu nipfuye gitwaza aravuga ati je numva bikowe so dutunzi dushikire abapfakazi dushikire imfuvyi babanyamurenge babaki uzi ikintu cy'abantu acha mubwira ngo sawa ngo ariko nawe ndakubaze apotre Gitwaza ngo nta kintu wigeze usaba Imana mu buzima utaragerako agati je narasabye Imana ngo yubwire umushoferi w'indege kuvuga basimana ndetse ubwaguke bwayo buragoye gusigura ni nkuko ko mubumbe w'isi urabona hari igihe ubona umenga isi kirazunguruka abahinga bakavuga ngo basokrate baravuga ngo isi ngizunguruka ishingiye ku zuba ni nabyo twize mu ishure ngo ateretse unote d'soleil mwe by'ukuri wo kubaza ngo hama ishingiro giyo zuba ririhe hari abo ni sidine ngo niho hari irembo ry'ijuru bakavuga hajya ku mbuga yo kwa Runamwe Burayimu yatangira cya 10 bakavuga ku musozi wa Moriya Burayimu yatangiye Isake je mwumva ibyo byose ntibihagije Imana ifise ubudahanga amen ivogerwa usicho ndayikundira icyasezanye gukora gukora kindi cya kabiri nkundira Imana byumva nirobanura ku butoni nirobanura ku butoni niko samba avuze mugani 8:10 ngo ufise umwete wo kurondera Imana wese Imana igira umwete wo kumuyereka nimuzo kogwe n'isubizo kurondera irahari umvise amaguru aragenda ufise umunwa uravuga ifise amaso arabona ifise amaboko arakora ibyo ni mumara kubyemera ibindi byose vuguti pembeni nakindi kandi nuko yimwe baza ngo nibi mu mbariza abakobwa undi nk'isiniya yiri iyo mufise ibikorwa ndabukora nukuri bugara byo fisi banga nari mwifungura ku mutaga kuko imisho se funguye gari gusinzira nukuvuga ntaraheze ibikorwa byose naho basamuye naga basi novuga ngo ku mutaga kirazira kufungura uge hani banga n'icyo ngaho funguye gari sinzi gito ubu rero namaze kwihako fungura guhera saa 12 n'amasaha arenga y'ijoro kandi ayimaze mu myaka 6 kuva nari muri Omani nta muntu wo muri Omani nzi n'ikintu ndiko ndageze iyo ndabigejeje ngira ibibazo by'ibikorwa